kako je u Petrinji. Vrijeme, nadam se, sunčano, a ovo sve drugo saznaćemo vrlo skoro. Ali glavu gore, to nam poručuje petrinjski Band-Aid. Evo, pogledali smo i ovo što je Zlata najavila. Glavu gore, kaže petrinjski Band-Aid ili Petrinja Band-Aid. Vidjeli smo i, nažalost, ove potresne na momente slike samoga grada. A sada ćemo čuti mladoga gospodina koji je dio ovoga Band-Aida, a to je Saša Pavlović, koji se nalazi trenutno u Sisku u bolnici jer tamo i radi. Dobro jutro. Dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro, dobar dan. Srdačno vas pozdravljam ispred Petrinja Band-Aida. Pozdravljam vas sve u režiji, u studiju i naravno gledatelje Hrvatske radiotelevizije. U Sisku ste jer ste tamo zaposleni u bolnici, je li tako, gore u Sisku. Pa onda možete nam odmah iskomentirati, jeste li bili danas na dužnosti u noći dok je bio ovaj potres od 3.9? Kako se osjetio? Nisam bio na dužnosti noćas, evo danas sam dežuran u dnevnoj smjeni, ali evo osjetio sam taj potres noćas i nažalost to je postala nama svakodnevnica. Znamo svi da od onog razornog potresa je bilo preko 5000 potresa, tako da polako se navikavamo koliko se čovjek uopće može naviknuti na takve stvari. Kako je došlo do okupljanja Band-Aida? Dakle, vi niste ekipa u ovom sastavu, dakle niste postojali prije, niste zajedno stvarali glazbu, ali ste sada odlučili malo podići raspoloženje i duh Petrinje i okolice. Pa da, evo, motivirani našim prijateljem i kolegom Bojanom Šepercom, okupili smo se inicijalno ja, Zoran Peškir i Ima Radošević i na ideju Bojana Šeperca smo napravili glazbu, a nakon toga sve potrebne instrumente snimali u studiju Gorana Brebrića u Petrinji. Inače, Saša, vi ste reper u hobiju ili volite tu vrstu glazbe, ali tako? Koji je nadimak, umjetničko ime? Umjetničko ime je Sajk, ja sam više godina glazbenik, bavim se hip-hop muzikom, alternativnom glazbom, glazbenom produkcijom, pisanjem tekstova, pisanjem glazbe, tako. Dobro, vidjeli smo osim vas momaka, ovdje dečkiju, i nekoliko mladih dama. Dakle, okupili ste glazbenike iz različitih područja glazbe. Tako je, mi smo svi prijatelji, poznamo se dugo godina, aktivni smo u glazbi i tako, zbog stvarno te jedne sjajne ideje okupili smo se, s nama su bile kolegice naravno, evo mogu ispomenuti Antonija Kihalić, Vesna Brebrić, Ines Kosturin, Dora Lovreković, Marija Alapić, Laura Sučec, Ivona Šeperac. Tako, sve ukupno negdje između 20-30 ljudi radilo na projektu. Kako ste se uspjeli svi skupiti? Snimalo se, rekli ste, u studiju kod vas u Petrinji, ali nešto ste snimali u Zagrebu. Da, zapravo okupili smo se jako jednostavno. Zaista na jedan poziv telefonom kad smo prezentirali ideju svim tim ljudima, oni su na prvo rekli ajmo, idemo raditi, ideja je zaista sjajna, ajmo pomoći ljudima kao umjetnici kako bi stvarno podigli glavu gore. A što se Zagreba tiče, tamo smo radili miks kod našeg prijatelja u Red studiju, producent se zove Kosta Ipsa i nakon toga smo radili mastering također u Zagrebu Intercom studiju. Odrekli ste se svih prava i to u korist onih najmanjih. Da, zanimala nas je ta humanitarna nota. Mi bi bili sretni kad bi mogli pomoći zaista svima, no to nažalost nije moguće. Tako dogovorom i razgovarajući smo se odlučili na udrugu Mala Petrinja. To je udruga koja se bavi radom sa djecom u problemima u razvoju. Smatrali smo da su jednostavno djeca najslabija u našem društvu i da je njima prijeko potrebna pomoć. Je li ovo prvo pokazivanje ili ste već imali premijeru spota? Premijera spota je bila prije par dana. Evo, mogu reći da zaista gledanost je sjajna. U nekakva 3-4 dana bližimo se 70.000 pregleda. Ljudi zaista reagiraju, cijene to što radimo, dijele, što bi se reklo, lajkaju. I ja im s ovim putem zahvaljujem stvarno na podršci jer bez publike zaista ne bi mogli ništa.
Ima li Band Aid sad i dalje neke planove? Hoćete li možda još nešto snimati, pisati? Da, u planu je sljedeći projekt, neću sad puno govoriti, ali mogu samo reći da će biti jako interesantan, možda malo u drugom smjeru. Sad smo se posvetili Petrinji i Banovini, sad bi malo globalnije išli na čitavu Hrvatsku jer smatramo da svatko treba dići glavu gore i želimo prenesti tu pozitivnu poruku na čitavu državu. Evo, ako nam možete ovako iz prve ruke reći o samom stanju bolnice u Sisku koja je isto dosta stradala, pa i onda i o vašem gradu gdje živite. Ali vi ste u Petrinji doma zapravo, jel? Da. Gledajte, što se tiče bolnice, bolnica se drži, bolnica funkcionira, mi radimo punim kapacitetom, makar uvjete za to nema. Ali evo, stvarno kad su ljudi odgovorni i kad su motivirani, može se, jel? A šta se Petrinje tiče, bojim se da polako cijela priča pada, da zaista ljudi upadaju u depresiju i zaista je tim ljudima tamo potrebna pomoć jer treći put raditi istu kuću u životu, to je paradoks. Zaista, evo, zadesila nas je nesreća i ovim putem stvarno apeliram na sve ljude dobre volje i na hrvatsku vladu i na službe da nam pomognu jer zaista nije jednostavno. Evo, malo da izađu iz depresije i ova pjesma, pa da mogu slušati i svoje glazbenike koji na svoj način, kao što najbolje znaju, pokušavaju pomoći svom gradu i svome kraju. Saša, hvala vam lijepa. Hvala vam. Lijep pozdrav.